igitabo cha Yeremia igice cha mbere umurongo wa 5. Kitabu cha Yeremia sura ya kwanza mstari wa 15. Murakoze cyane. Jeremiah 1:5. Hama uandika Alafu wa kuandika yandike yandi maverse tarinda gusoma ngaha. Andike yengine maverse ya tutasoma hapa. Uandika yandike quelque part Jeremie 1:12. Wa kuandika andike Jeremie 1:12. Ahandi yandike Jeremie 29:11. Pangine andike Jeremie 29:11. Ariko rero babagiye kudusomera Jeremie 1:5. avuga ngo riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi. Narakubumbira mu nda nari ndakuzi. Rindira gato bibwire mugenzi wawe. Niambie mwenzako. Hari warakuzi ntarakumenya. Kuna mwenye alikuwa na kujua kabla yangu mimi kukujua. Hariho warakuzi uburundi butarakumenya. Kuna mwenye alikuwa na kujua kabla ya Burundi kukujua. Hariho warakuzi batarakwandikira extrait d'acte de naissance. Kuna mwenye alikuwa na kujua kabla ya kukuandikia extrait d'acte de Hariho naissance. warakuzi docteur atarakwakira mu bitaro. Kuna mwenye alikuwa na kujua daktari aja kupokea. Mugire ngo uyo nyene ni wagomba gutumbereza ubuzima bwawe. Mwambie sasa huyo ndo nataka kupatia orodha maisha yako. Gomba kuvuga kuco bita agenda. Nataka kusema chenye wanaita agenda. Hama ngomba gusubiza umuntu wese kuri agenda d'origine. Alafu nataka sasa kurudisha mtu wote agenda d'origine. Gomba subiza umuntu wese kuri agenda d'origine. Nataka kurudisha mtu wote kwa agenda d'origine. Gomba subiza umuntu wese kuri agenda d'origine. Nataka nirudishe mtu wote kwa agenda d'origine. Chimani hamagarira umuvugishwa. Chenye Mungu anaitia nabii ni kugira ngo abwire abantu ukuri kw'ibintu uko kumeze imbere yuko bahura n'ibitari byo. Ni kwa sababu awambie ukweli wa mtu gisi kuko mbele ya kukutana na wenye sio hivyo. Narakubumbira mu nda kabla ya kukutegelezea mtumbo. Kandi utarava muri yo nari narakurobanuye. Bisigura ngo wewe utaravuka. Inamaanisha wewe kabla ya kuzaliwa Imana yakurobanuriye icyo uzoba. Mungu alikuchagulia cha utakuwa. Isi Dunia yakubonye ubaye icyo wabaye. Ilikuona uko chenye ulikuwa. Ariko Imana yarizi icyo utegerezwa kuba. Lakini Mungu alikuwa anajua chenye unapaswa kuwa. Bisigura ngo inamaanisha wewe Jeremiah. Wewe Jeremiah. Narakubumbira mu nda kwa mama wako. Kabla ya kukutengenezea mtumbo kwa mama wako. Mimi nilikuwa nakujua. Nakurobanuja amavuta. Nilikuchagulisha mafuta. Yo utaravayo. Bila hujatoka mtumbo. Wewe Aline. Wewe Aline. Ukiri mu nda kwa mama wako. Ungali mtumbo kwa mama yako. Mimi nilikuwa najua. Nakurobanurija amavuta. Nilikuchagulisha mafuta. Ya kuzovyara Shasha. Ya kuzaa Shasha. Na Hadasa. Na Hadasa. Utarahura na Aster. Bila ya kukutana na Aster. Kumbe umuntu wese asohoka mu nda. Kumbe mtu wote anatoka mtumbo. Afise agenda Imana yari yateguye before. Yuko na agenda yenye Mungu alikuwa ameandaa zamani. Nimburi kuna uravuga ngo ndakumva prophet. Kama kuna eneo sema nakusikia prophet. Kumbe ukiri ariko arakubumba mu nda. Yuko na kutengeneza mtumbo. Ntiyavuze ngo akurema mu nda. Hakusema na kuumba mtumbo. Imana niyandemeye mu nda kwa specials. Mungu hakuniumbia mtumbo kwa specials. Yarambumbiye mu nda kwa ndarubayemo specials. Amenitengenezea mtumbo ya specials. Ariko sio yandemeye. Lakini hakuniumbia huko. Isi tarabaho Yesu warunzi. Dunia kabla ya kuishi Yesu kunanijua. Washushanije mu kiganza chawe. Umenichola mkononi mwako. Haje nabumbiwe. Pale penye nimetengenezewa. Imana yari ikeneye yuko noronga ico ngenderamo. Ni Mungu alikuwa anataka nipate chenda tembelea yeye. Kuko jewe nari mu vyumviro vy'Imana isi tarabaho. Kwa sababu mimi nilikuwa mawazo ya Mungu kabla ya ishi kuishi. Ikintu kigomba kuguhumuriza. Kiasi kitu cha kinataka kupatia amani. Igihe abantu bose baguhagurukiye. Wakati watu wote wanakushimamia. Menya ko bahagurutse en retard. Ujue kama wanashimama wamechelewa. Kuko ari Imana yapanze ibintu utaraseruka no kuri nosi. Kwa sababu kuna Mungu alipanga vitu kabla ya kuja kwako hapa duniani. Icamba rivuga ngo ukiri mu nda narakubumbira mu nda kwa mama wako. Cha kwanza nasema kabla ya kukutengenezea mtumbo kwa mama yako. Apana igihe nakubumbiyeyo. Hapana wakati nimekutengenezea yeko. Imana ni yakumenye igihe mama wawe yasamye inda. Mungu hakukujua wakati mama yako amebeba mimba. Imbere yuko mama wawe asamye inda. Mbele ya mama yako kubeba mimba. Imbere yuko mama wawe asaminda. Mbele mama yako kubeba mimba. Imana irakubwiye ko yari ikuzi. Mungu anakuambia kama alikuwa anakujua. Abantu bose uzi. Watu wote wanajua. Uraza amazina nico bakora. Unajua majina na chenye wanafanya. Bisigura ngo Imana yari izi na dine. Inamaanisha Mungu alikuwa anajua na dine. Yari izi nico na dine azokora. Alikuwa anajua na chenye na dine atafanya. Imbere yuko na dine yinjira mu nda ya mama na dine. Kabla ya na dine kuingia mtumbo ya mama na dine. Ngomba ndagusubize kuri agenda d'origine. Nataka sasa nikurudisha kwa agenda. Ngomba subize agenda d'origine. Nataka nikurudisha kwa agenda ya origine. Narakubumbira mu nda kwa mama wao. Kabla ya kutengenezea mtumbo kwa mama wako. Narinda kuzi. Nilikuwa nakujua. Vuga ngo yarinzi. Sema ilikuwa ananijua. Narinda kuzi. Nilikuwa nakujua. Ndakurobanuza mavuta. Eti nikakuchagulisha mafuta. Utaravayo. Bila hujatoka. Ni Jeremia. Yararobanuje amavuta y'ubuvugizi. Alichagulishwa mafuta ya unabii. Ariko ari abantu nga. Lakini kuna watu hapa. Imana yarobanuje amavuta y'ubugwiza tunga. Mungu alichagulisha mafuta ya utajiri. Ari abantu nga. Kuna wengine hapa. Imana yarobanuje amavuta yo gutabara abantu. Mungu alichagulisha
kuonyesha mafuta ya kusaidia wengine. agenda d'origine Agenda d'origine. uraza kuva ngaha uwigendanye mu izina rya Yesu Kristo Utatoka yapfuye hapa nayo akazuka. kwa jina la Yesu Kristo aliyokufa No musi akafufuka. nariko ndaraba mu bitabo vyanje Leo nilikuwa natizama mu vitabu vyangu. casangikaye nanditse muri 2016 Nikakuta kaye nimeandika yemo nagize mdemse. n'ubwoba kuyizana Nilikuwa na woga na Nakakaye kuileta. kagufi. Nikakaye kafupi. kuzuyamo ibintu vyose ndiko ndabaha uno munsi. Kanajaa vitu vyote niko naishi leo. naciye ndaba kandi gakaye nanditse muri retraite muri 2021 Nilikuwa natizama kangine kakaye nimeandika mu sanga retraite ahantu 2020. handitswe ngo Nikakuta fasi pepe panaandikiwa kuorganiza hivi. media no kugura ivyuma Kuorganiza media na kuuza amafaranga vyuma. nari mfise Sikukuwa na pesa. ariko ndiko ndabona amakamera ariko araza Lakini niko naona makamera kwa kumbe ibintu biraba Kumbe vitu vinakuwa. kubera ko vyari vyanditswe muri Kwa agenda sababu vilikuwa vinaandikwa mu agenda. nimba agenda jewe nanditse muri Kwa 2020 kuwa agenda nimeandika mu 2020. iriko irashika muri Iko 2020 inafika mu 2020. agenda imana yanditse utarabaho Agenda Mungu ameandika kabla wewe narivuze kuishi. ngo agenda imana yanditse utarabaho Nilikuwa nasema agenda Mungu anaandika kabla ugiye wewe kuishi. kuyibaho yose mu izina rya Yesu Unaenda Kristo yapfuye kuishi akazuka. yote kwa jina la Yesu Kristo iyo yapfuye tuvuze akafufuka. abarozi Wakati unasema wachawi tuvuze akagwi kanaka tunasema kikundi fulani k'abantu bagerageza konona agenda cha watu wanajitahidi kuharibu agenda, kuko barabizi yuko umuntu wese imbere yuko kwa avuka sababu wanajua mtu wote kabla ya imana kuzaliwa yari mufise ku mugambi. Mungu alikuwa na mpango uyo Bill kwake. Gates mumva Huyo Bill Gates mnasikia ntiyavukanye ikabutura hakuzaliwa na kaptura, yavutse atamuzu yambaye nk'uko wavutse kugira ngo wemezwe yuko nawe nyene ushoboye gushika hatashitse. alizaliwa na yeye havai kisi na umezaliwa, ili ukubalisha kama unaweza kafika penye na yeye hakufika. ndakeneye kubona ubitaho. Nataka kuona mwenye nabielewa. nimba Jeremiah Sasa kama Yeremia ataravuka kabla ya yaciye kuzaliwa arobanuzwa alikuwa amechaguliwa kama nabii bwa mbere atarangira mu nda. mara kwanza kabla ya kuingia mtumbo. Soma vizuri. riti ntarakubumbira mu nda nari ndakuzi. Sasa narakubumbira mu nda nari ndakuzi. Kabla ya kutengenezea mtumbo nilikuwa nakujua. Utarinjirayo. Kabla ya kuingia. L'histoire avant ton apparition. Historia yako mbele ya kuishi kwako. Urabita ivyo biri. Bandanya wumve difference yakurikiye. Kandi utarava muri yo. Amavuta imani yarobanuriza mu nda apana avant. Mafuta Mungu anayachagulisha tumboni hapana mwanzo. Avant mwanzo twese twara abantu. Sote tulikuwa watu. Bimwemo. Wa kiroho. Munda mtumbo. Ni imani ivuga. Ndape Mungu anasema. Iyi mwemo ya Joshua. Hii roho ya Joshua. Igiye mu Burundi. Hakuwa naenda Burundi. Ndavye situation y'u Burundi. Ikitizama situation ya Burundi. Bakeneye umuvugisha. Wanataka nabii. Ikachimusuka kwa mavuta yamuvugishwa inside. Anafanya kwa mafuta ya unabii. Imani kachira. Mungu anafanya tizama. Iyi mwemo ya Giyome. Hii roho ya Giyome. Bavukiye nga. Kwa kuwa nazaliwa hapa. Barakeneye security. Wanataka security nzuri. Ikachisuka mafuta ya security kuri wewe. Mimi na mafuta ya security juu yake. Okay, imani karaburi munda. Mungu anatizama yuko mtumbo. Kwavukiye mu Burundi. Kwa kuwa nazaliwa Burundi. Abantu benshi nabuzi bafise. Watu wote hawana. Abantu benshi nabuzi bafise. Hawana kazi. Ndaburumanja amavuta ya masosiyete. Na umpatia mafuta ya masosiyete. Munda ni imana yashize amavuta y'ibikogo. Mutumbo ndo penye Mungu ametia mafuta ya kazi. Ariko ava munda. Lakini sasa mwanzo wa kuingia mtumbo. Imana yarizi. Mungu alikuwa anajua. Izina ryanje ni ryawe. Jina langu na lako. Okay. Genda ningoga kuri Zaburi satane. Wende haraka ku Zaburi satane. Nibande batahura bavuge ngo mana yo mwijuru. Wanani wenye wanaelewa aseme Mungu wa mbinguni. Imakubaho ivyo wansezeraniye vyose. Nipe kuishi wenye umeniachia yote. Listen this. Uviridiki. Jewe. Mimi. Ubona. Unaniona hivi. Wewe. Umbonye ubu. Unaniona hivi. Ariko ari waranzi. Lakini kuna mwenye alikuwa ananijua. Na sogokuru wa wataraba. Na babu yako kabla ya kuishi. Cyo gituma bagomba kukwitondera. Ndio maana wanapashwa waende nawe taratibu. Kuko kile si migambi abagenzi bagufise. Kwa sababu kutoa tu mipango ya marafiki zako. Ari migambi Imana arifise kuri wewe utarasohoka na Mungu. Kuna mipango yenye Mungu alikuwa nayo kwako kabla ya kutoka mtumbo. Kumbi yu muna asohotse gusa Mungu. Kumbe sasa mtu akitoka tu tumboni asohoka na kalendria ivyo azokora. Anatoka na kalendria yenye atafanya. Nico gituma shetani acarungika abantu babi. Ndio maana shetani anafanya tumana watu wabaya. Kugira ngo batangure kwatura ibibi kuri uwo muntu. Ili waanze kukini mabaya kwa hiyo. Arabe yuko ijya agenda yinjiye ku isi yo mubangamira. Atizame kama ile agenda inaingia duniani inaweza kumkuta. Yesu avutse. Yesu wakati alizaliwa. Abamajusi. Wamajusi babonera mu kirere. Wakatizamia angani. Yuko uvutse ari umwami. Kwa kuwa mwenye nazaliwa ni mfalme. Kuko iyo umuntu avukanye agenda. Kwa sababu wakati mtu anazaliwa na agenda kubwa. Ni nyenyeri zirabimenya.
na nyota zinabijua n'inyenyeri yuko zirabimenya hinjiye udasanzwe kwa ku isi. kuwa panaingia wasio wa kawaida Igituma duniani. Herodi yarungise ko bica abana bose, Sababu gani Herode ametumana waue watoto yaragize wote? amakenga kuvutse umwe. Alikuwa na mashaka kwa kuwa mwenye anazaliwa Hariyo mmoja. abantu baroza abana bose bo mwikarti, Kuna watu waliua watoto wote wa mkartie, baroza abana bose bo mwikarti waliroga watoto wote wa mkartie kubera ko bari kwa wavutse. sababu ulikuwa Ushobora ulizaliwa. kuba wewe warakwevye Unaweza kuwa umekwepa, ariko abandi bana bararozwe, lakini wengine watoto cyangwa walirogwa. ushobora kuba wararozwe mu Una- bandi bana barozwe igihe bariko barondera umwe yavukiye mu Au kazi wawe. ukutane ulirogwa mu watoto walirogwa wakati walikuwa wanatafuta mtoto mmoja Kuko alizaliwa. Yesu nk'Imana nzima Kwa sababu Yesu kama Mungu ivuka mzima, jiwe kuzaliwa kwake byabanje guhitana abana benshi mu ikarti. kulianza kupitia watoto wengi mkartie. Hashobora kuba hari umuntu adasanzwe yavutse igihe uri umubebe, Panaweza kuwa pako mtu mwenye sio wa kawaida alizaliwa wakati kwa barananirwa bebe, kumukorako wakashindwa kumgusa, ariko bishe abana benshi muri yo. lakini waliua watoto wengi mwa hiyo kazi. Umwansi arabinezerererwa Adui anavifurahia kuko kwica si ugupfuka wera gusa. kwa sababu kukufa sio kufa tu. Ugasanga muri abo nawe nyene agenda aho yarononeka. Unakutana samwao na wewe agenda yako imeharibika. Imana impaye droit yo gusubira kurealiza izo agenda mu izina rya Yesu. Mungu anapatia droit kuongeza